And to the lovers of Samira Bawumia, I will reply NDC Portia for making wild allegations. I said, and che biara make just say NDC Portia actually say Samira Bawumia and the Konadu JJ Rollins. JJ Rollins ni yire na wanya baby kono. NDC Portia actually say oh nanu hu bi oh hu bi. I say na you know Samira Bawumia JJ Rollins yire no. No ana TikTokers no. I will reply NDC Portia. Nanso we ka kire ndie. Enya sem kuma. Mema ntribunu akire wadwen ama me. Ewo comment section. Aha Penyah block media. Meso ase ni die mo. Obe like video no and my subscribe channel. Na ba click notification corner for latest updates. Aba kire wadwen da ma me. Ewo comment section. Meso so ba so no wa share no for so enya bi ahye. 83 days ago, and a pop about the internet. Ese Madam Konadu JJ Rollins, a former president JJ Rollins, atwa na nanom siedo. Emma media ebe bubruja. Now out of nowhere, Anna NDC Portia yi making some claims, any allegation you know tire mu say oh, ye musa Samira Bawumia ono ka hu bi. Anna maami ewu ye say ono enekun. Maami Konadu JJ Rollins. Samira Bawumia, ye maami ajima Konadu wo yi. Maami onyale ntechima ba bibia. Enra de duane bedini ko pie Rich Hospital. Bedini ko pie maami yetima to na nanim wonse eto. Ye maami ajima Konadu emprempre bia uba una na tem bia mbetena social media ha me catch us about don ho abobe no enanso be ma wawu ntan ma me adwuma Konadu nka ye wantie wa akra yo ni ne oka akra yo de ni sosie na okasa ye ma me adwuma Konadu Lawrence o asanye o ti bi wo hefa o ho denden de no nyi bi mfru nka bi hye mo ato ananan mo wonse do wo wo isalege se Samira Bawumia ni hu bi makacha se obi a woye NDC ni na prekopa udi abufuo ko Johnny MPP a uwo etsa ene NDC ye ni abre papa because nipa NDC no kofa ba ye ni yire awu atwa no wonse ado ye maami ajima Konadu santini de se kronkrumo ye epoi asemasi o my Ghana yimo ye Na eno is a comedian so the lovers of Samira Bawumia omuko kwa pai. Na nsia na hopes in the hopes in kwa yankanwe ye. Any sport hope no have already. We eden semo omuka kire no. Ghana Police Service Yera His Excellency John Dramani Mahama Mesrewo a Ewrabe ya oda screen so yi ni din ede Lodina ba Portia wa change ni din aya no NDC Portia Mesrewo a se Ewra ya oda screen so yi wo se ye maame Nana Konadu JJ Rollins wo na wawu no ye maame Samira Bawumia ena eku no Ose Samira Bawumia ena eku na Konadu JJ Rollins said ye obegina ha na se obema speech be ka kire ye say wa bema hate speech bia no ukwa akofa no who alleges must prove no we was is alleged omudi allege sa no mu say eniema ose Samira Bawumia ona eku Konadu JJ Rollins Yera His Excellency John Dramani Mahama ye wa ha ena be ka kire ye say wa bema hate speech obema be afa no what the IP number ebe locate baby nipa no obi a akofa no se sia de ye nua bai Portia wo se Samira ena eku Nana Konadu JJ Rollins ebiam so no wo se Sam George eni mema na eda Sam George ni akwasi official eye turumu sebi omo eda omienu akwasi official ni Sam George eye oba eni bema chese Sam George wale akwasi official enti sa Ewuraba we ensam wona numpa enti monko na monkofa no na mumusa no anasa o mekire baabi a ye maame Samira ekokun JJ Konadu Rollins ye maame a wanya ne baabi ko ya ye se Ghana youth no so mufo a omuhu asem a omunka Ewuraba we wodi mpanifo bebre anim atwitwi fom na sa asem o ya waka de e so be prove se ube prove Mummy enkotie ni mrai. It's alleged. Or say it's alleged. Yama mi ajima Konadu wo uni mubi. And you go and prove it. Samira Bawumia, it's alleged.
You go and prove it. Police. Naturally say Ghana police masumwa. Or say it's alleged. Omo the alleged. Sa no more say any ma no more gu enipa anymore say. Monko na monko fa no. Said ye wo kuro yi mu a ye hu say emaye bi omo wo kumase. Ekwa kan say sebi ye papa nom ana say ye ministers sa omo konya akwanhia. Ya a omo hye dworo be. Kire say oman Ghana ye da so eti nisuo no. Enkula be gina TikTok e ka say enkeni pasumasi wei ene wu ya nkomo pe. Mudimirika F00LING ekọ kumase ekọ fast ankura no be shame 2 weeks 2 good weeks enti we no ono so akasa hate speech ni bi munya no fefe so no my Ghana ya nwene ehunu say moye selective justice ema o my Ghana munkai na munhunu say o my no eyeye nyina ye dia obi ye bone e se motwe na so ema montwe afa ba kope aso ema mun kase sa Lodina ba Portia we woye NDC ni entimu beja no ama na kokwa because o se ma me Samira on the kun Konadu JJ Ghana police munya modwuma fefe so His Excellency John Dramani Mahama said your ka se mu obi nka hate speech no we dia waka o enti ehwe manim mun kwankwo fa no na ba bi kura Samira kokun Konadu JJ no omra na o mekere motem ho ase ya mompe Samoti ahodwo a mompe wo se awuraba we ummu ade wo de mpanyifo anim atwetwe reform wa wo minister also afle content creators wa amfra enunti no ne senti no wa afle akwasi official nti woni akwasi official da woni akwasi official gay ni gay partner eni akwasi official wa wo kasem we eko anum yewura Sam George sa obey esa so che no na ana esa oche no na okwo prove baby ani akosi official mokoye saade no Mrs of the living ye makram It's alleged say Samira Bawumia ya maami agima nkuradu wo uni hu bi me followers mo fan cheme Portia u jimi me pese hu say wo baye na ekita no ode na ye kete se wutu anajo mi tu awia kete wo ye jimi fo aboa ba wate kwasi ampeni wo jimi bit se wo say there NDC penny be be for serious de be be for na pay 200 cedis near the amount wa ban bet na power 100 years kra wo nya hwe because we jimi me am ye NPP ni kra me baba be this one faso asen because we jimi wo ye bayifo wo ye kwasi aba wo ye krasi ni ohun fin ohun bon enti penny bi en ho be for aboa ba ma me kwasi ampeni no onu nanim wo ni ho bi Umami jimi fo no on enim wo ni hu bi ye na musimu mo jimi ya no waye se wonim nyansa wanim nyina na adwen bayiye na ekum bayifo ba kwasi aba fa ho bla na memi ye bayifo sen wo metimi ni wahia jimi aboa ntoluwa wate woni wonfa ni twa asere fa ne bo me blemi eni a ode wo ba wiase wawo aboka papa wawo asa ni ba bi papa asia ba bi ti oh e maami agima agima rori say Mini aba afrempo ma te se wo kasa en ha ho abodamfo ni abayifo ho se de wa wo ka se wusa ni e ma abayi a ni aha wo yey krasini kum bayifo kum eni chese bayiye honhoma dokro no kum krasini kum illiterate wan ko school da onim se no besi aso pencil pom na waso pen mu wey ni pa wey Ajima Konadu roarings. Ajima Konadu roarings. Sa, Samira Kuno, 76 years. Samira Kuno. Hey, Mama Samira. Say, oh, I dread you kumunipa. And I'm a year friend say, J and Portia. Was say, a you welcome a friend say, Ajima Konadu roarings. From my house, and how who kwasi bi ho, and how who bayifo ho, and how who obi uncle school that way pencil cry dey ma akola or start school as start actually di kro won so bi mu da enti nipa we abadam we mu de ye no mu yi o ye wo omo mani da ho no ma omo ka asamani ani na we hwan na ebu no Sam George kura emu no Sam George no kura wona ban mu nim se alokire
nye adwuma number no emo Ajima Konadu Rories, bye bye. Ajima Konadu Rories, Ajima Konadu Rories. Me pacho edin enyesa. Enyesa, Miss Ram say NDC for na cratchy for any rubber for kakra me straw. Mon trongu pepaso. Na mon fama J and Portia no mbo edini na enye Ajima Konadu Rories da. Samira Bawumia. Yama mi Ajima Konadu wo ni movie. It's a Me followers for more fan channel. Me that story na me who video we. Portia me see we Jimmy. NDC Portia no na we Jimmy. Aye, yem Portia for no. Ya dream mo do. But we Jimmy. Em say wo die no, omo ko toy nye papa. We say that day now friend me say me delete video no. Me who say we Jimmy ntin say me delete here. But me say maybe say be ba wo do ba be see app we na me nya we yaw bi. O say why want to say the han enko yie no. Aye, we Jimmy. Samira Bawumia type o abrabo man kan yo abrabo ni campaign bank utima ko fafa bebi bebre on se tie so akasa no be silo kremu osia ena me so you ya Sam George enen fa me ho ye mo party asem ba wonnim na do kosi asem ne wujimi ni ade na tie so na obi ehun ye no wo di ba ye ma me Samira Bawumia so be apost be fono me ya be apost da ba me say me ka cho say me see from me Portia ba me jimi ti say wo ye Portia for enyansafo na wo gu edi no ho fi hwe ni bi the fresh content creators so say fro o twa for yare for ba fiako it's alleged say Samira Bawumia. Yama mi Ajima Konadu wo ni movie. It's alleged. Samira Bawumia it's alleged say Yama mi Ajima Konadu wo no ni movie. It's alleged. Police, Ghana police, mon pick up a year NDC Portia. Na on bet baby kura, or who say a year had just Samira Bawumia, o kum a year, Yama and Konadu Ajima Rollins. It's as according to a year NDC Portia or say, it is alleged say Yama Samira Bawumia in a kum a year and Konadu Ajima Rollins. Minim says ask when can be pinning the car NDC from Kamachino. Tre, someone chick go away, I swear say. More obiano be take mo serious biom da. And from that time so become bibia na mo try somebody nipa na ebia na amanfo em for respect em mo biom. And with Ghana police say na be ya Ghana fo be hu say ade na mo ye no enye say mo ye rich hunting na people for kwa no ka bibia mo be chi omo no. Girl we say it is alleged say I just Samira Bawumia in the kum eye ma me na Konadu Ajima Rollins. Ghana man so kire say the be alleged no e was so dey o prove who alleges must prove. Since she's alleging, say, Her Excellency the former second lady, and Mami, former first lady, Nana Konadu Ajima Rollins, winning who be no. She has to prove. She has to prove because the law says who alleges no must prove. So since she has alleged no, she has to prove it. Sa alleged the money yekasa kekanamo say no. It has been alleged, madam, you have to prove. Ghana police, we are giving you guys 24 hours. To arrest this girl because his Excellency John Dramani Mahama say obi ewu na obeka say obi wu no wi nkura no eya wo da na say obi nim hu bia e wo say ya che na wo prove enti asema ga ya kan no e wo say my Excellency John Dramani Mahama e asem no kan no eya adwuma nya sa de a na kire say de ga ne ka no mo pesa mo kire say ono de oyan dis nto betimi aka na mo ne people ni kan de e be che no Ghana police you people shouldn't be hypocrites mo so girl no mo nche no it's very very serious Moncheno. Chira wadwe mame e wo comment section. Hi Penyah Block Media.